Nos vamos a trasladar ahora a Ucrania, o más específicamente a Eslovaquia, porque habló el primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien dijo que mientras él permanezca en el cargo, Ucrania no ingresará a la OTAN, hará todo lo posible para que no se lleve a cabo la adhesión. Y también culpó a Occidente, a los países de Occidente, dijo que son los culpables de generar y de alimentar cada día la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo escuchamos a Robert Fico. A my sme sem predsa neprišli oslavovať na Duklu ani vojnu, ani utrpenie, ani smrť. Áno, mrzí ma, že máme takú zvrátenú módu, predovšetkým v Európe, kde namiesto toho, aby sme vynaložili všetko úsilie na zastavenie rinčenia zbraní, dokonca v susedných štátoch, tak počujeme búrlivý potlesk, hlasité povzbudzovanie a dokonca často aj veľmi významné materiálne rozhodnutia, ktoré vojnu len a len povzbudzujú ďalej. Nuž, obrazne povedané, možno takáto jedna raketa by mohla v Bruseli rozbiť nejakú fontánku, aby pochopili, o čom to vlastne pre Boha všetci hovoria.